Banji. Anani ugugamolo. Ani ugugamolo. Blit gugamolo. Nenga ngwakaniye ndiri hukilokota wao lilo kilokota. Nita imwaro nayo. Unosoroje. We papa Tamuseo. Banji. Aribakulisa bintu shinawene. Bietse simu. Amefona accessories. Bakama kubyo byonyene na mwelwa ni ibindi. Ye kamasanyalazi. Nibyo kamasanyalazi. Na TV. TV byose bane. Blit Express niyowa. Blit Express. Naringa nakanire hukola oda busanga na hukano huitsata. Udownloadinga Blit Express app wahola busa order. Nenga niyesha ngurira amwe nawe. Na amwe no boneho. Akulai. Utukaniye shina? Iya, wabiliye manguko. Papa mulimani nitsimbasa. Sinani. Ulimani? Brenda. Papa ulimani Brenda. Brenda mulihona so. Shinangachi. Angachi wewe. Manyenyu mawowo. Papa mukulisa Brenda tsene. Ukababusa. Papa nahureba bubi chawe na more useni mukulisa. Nendo amenya bya kukulisa mara ureba uri mukulisa. Aya, ne papa wakarangara nandi. Ish. Wewe mungwa yukane nini? Kanienda shina. Nganire pass. Sipasi? Ni namba sena bakuriye pasi ye kamanda na mwishi. Ndihukana hukulira mai. Masala wowo. Uhukulira mao? Ali ni pasi tawe abonabona busa ukolola sinanga. Senga na kubese wena besa babe wenye nibyanga fiye wenye byose tsana. Bayaya. Undara ku Blit Express huti abakira. Kumaja kuli batambi nabi. Ibyo hambo elese. Ata ndihukana ni TV. Ni TV? Ndihukana TV. Wama uno mukutsetse hukule brand sa ihola hukane TV bulishe subora hukana wona mwana aliwa ulwana loluliwa yembe lyo liliwa nze mo hadise na mba mwishe smith leta namwe papa hule he siti songa tse family mwana uba bukuku mwana ulwana Tamuseo Izandiya ngono ulwana lukhibatsi chaje sa umuntu nyukara hunde nabyanga fu bora hasilani toka uharanga mwana orishisilani ngurume ndure nguru ulehe ngoma na luka hunde rakitawana. Top of his head.